Taşıyıp senin lavizin çok eken. Sadır avаңар уғатауы. Ертең hiç kim garantiya bere almaydı. Taşıyıp menen Жапаров ömür boyu birlikte turapты. Mına Kırgızstan için kuygan bolsаңар, Кемпироватты ордуна коюп койгула. Ушул боюнча бирөө дагы бир жооп берген жок органдардан да. 2 жыл мурун ошол депутаттар келип ар бирибиздин үйүбүздүн алдында сагалап жүргөн. Бүгүн биз алардан эмне үчүн суранышыбыз керек? Бул аял киши кылбаган иштерди кылып атат мына Taşиев Камчыбек мырзабыз. Ушундай нерсеңиздерди токтотсоңуздар. Колумузунdur, тилимди жул. 2 октябрь күнү мына жерге депутаттарды чакырдык. Урматтуу Taşиев, ушул сөз sizge гана жетсин, sizge гана жетсин деп сүйлөп атам. Senin lavizing жок экен. Ушунча элдин ел кандай чечсе ел менен чечилет деген былтыркы lavizingden кайттың. Lavizing жок экендиги билгиздиң. Чек арасы маселе боюнча депутаттардын айткан сөздөрү жалган чыгып атабы? Айданайын. Эң баягы маанилүү посттарды алдырып бизге соймолотуп тажиктерди киргизе турган кылып коюпсуңго. Бул эмне деген кордук? Колумусунdur, тилимди жул. Kokkasapır. Yerim için ben 1 metre için ben tika turam. Başımda saydım. Sen lavizingden kayttın. 1 santimetre yer vermendip. Uşul poska bargıca etken elin. Ben başka poska barsam dahi ben uşul lavizingden turam. Kolumda karşısında turam. Sen tura etken ekensin. Kokkasapıramın dep. Kulüp ördü. Özün emez, taciklerge sapırtkan durmaysın mı görse? Bu senin demenden oldu.